Right, ake sikubingelele sikwamukele sawubona igama lami ngingumfanelo uPhenyi Bheshu ngingowakwaDzanibe isibongo. Uma ngabe ke sithi ke sisohlelweni siPhenyi Bheshu ilapho ke sibuka khona udaba uzokhumbula ukuthi ke usukwini lwayizolo siyasafaka isithombe ke senyawo lapha ke necathula zowesifazane. Ngenxa yokuthi besimnika ithuba lokuthi akwazi ukukooperate hayi nangenhlanhla ke wabuya kithi wasithinta ube esecela ke ukuthi cha uyacela ukuthi ke ubuso noma ubuso singabuvezi iface siyasibahloniphe ke abantu kanti nalona wesilisa naye ofake isikhalo kuthe ngenxa yokuthi ke sekuvela nezimo zokuthi ke uke wahamba wangayiphatha kahle ke esimeni sothando nobudlelwane babo naye ke wasecela ukuthi hayi usecela ukuthi ngoba naku udaba selishube kanje usecela ukuthi ke singamvezi sizoveza ke ngendlela ke abafise ngayo kodwa ke udaba lolu luthinta lona wesifazana nalo wesilisa ubaba lona nomama wengane kuthi kuthe mangabe ke sekuvela ukuxabana kwabo owesifazane waseshaqaka impahla ke washaya wachitha sithe masikhuluma naye kumanje nje wakubalula ukuthi hayi akasekho la eWinnie Mandela Zone 4 useleso wethu la esehlala khona uma wengane lona ke ubaba ke wengane lo uthi yena ngeke akwazi ukulala phansi umbhede wakhe nezinye ke zezinto eziyifinish endlini zibe ithathwe lo wesifazane wase ke emaphoyiseni kwase kuba neletha ke yedemand ukuthi ayibuye lezi zinto lo wesilisa njengalokho ke ebika ukuba zibiza cishe ke imali elinganisela ke 16000 nangaphezulu ukusho ake siqale ngokuthi ke ngaphambi kokuba siye kude asingene la lo wesilisa sikhulumisana naye lembiko abasithumela yona mangabe bexoxa bese sifaka futhi izwi lowesifazane siphinde sifake lona wesilisa wena kusiyoyijajela njengalokho ke lo wesifazane kuyavela ukuthi nesimo sokubanjwa uqotsheni kwalona wesilisa lona wesifazane njengalokho ke kusho ukuthi ngicabanti iyona into edala ukuthi begcine beze bexabana uyakuvuma ke nalo wesilisa ukuthi hayi yebo watholakala vele evalele endlini ake sizwe ke lolu daba uthi uqala kuphi. Shosho Brian indaba iqale last week Tuesday ekseni mina naye sicabane but besingacabani ngokulwa besicabana ngokuphonisana ngamagama wabona after that ngaphuma ngeSpanini noma ngiphume ngeSpanini around boma 12:30 ngelunch yami usendele iboss yami i-message noma asendele iboss yami i-manager yami message after that angisendele ama-picture yaseromini ukuthi yena uyathutha athatha yonke into umbhedo istofu isicathula zami ifridge isound nengubo zokulala nezingubo zami okay mina angizange ngisafuna ukuthi ngijike endlini ezone 4 ngivele ngayizana ngiyacela la emsebenzini ngiyakuphi ngiyale epolice station straight ngamvulela icase okay ngithe ngifike epolice station ngabachazela story bathi okay kumele ngicale ngikhulume so indaba bathi kumele sicale ku-social work sakhuluma ngithi mina lezi zinto mina ngizazibhadala ngoba ngizithathe ngesikweleti ifridge nesound bengithathe ne-TV ibuyele store ngithi ngisazibhadala yabona athi yena ngeke anginike lezi zinto yabona ngoba mina ngiyenzani ngiyamkolota bathi okay lokolota malini athi 2.8 and le 2.8 mina naye bezwane ukuthi okay ngizomnikeza ngeJune ngoba ngeJune siyabonus ngizokhona kumnikeza ngoJune so mina ngabatshela amaphoyisa ukuthi okay mina ngahlanganisa malini 1.5 ukuthi anginikeze izinto zami leyinye ngizomnika nini mafare okay ngayihlanganisa 1.5 ngaya namaphoyisa like if mina naye sicabana ogijimela kuphi kumakomiti afika achazele amakomiti instead yena ayimele ini indaba yakhe alright sharp okay ngayihlanganisa 1.5 nganamaphoyisa ngithi nayi 1.5 athi yena ufuna ini imali yakhe yenzeni iphelele so ngathi okay amaphoyisa bathi okay hambo wenzani a letter of demand ngaye police station ngayenza i letter of demand ngahamba nawo amaphoyisa
singamtholi ukuthi okay uhlala kuphi, namanje angazi ukuthi uhlala kuphi. That's why ngiyenzeni ngicele uncedo ukuthi ngingisize ukuthi ngithola ini izinto zami. Manje angidli lutho, ngilale phansi esipontshini. Uyabona Brian ukuthi kubanda kanjani manje, ngilala phansi, yena uhlale kahle, angazi ukuthi uhlale kuphi. Yabona, de uyakhuluma ngakhona ngathi uyenzani, ngathi uhlala ne-boyfriend. And izolo bengi-WhatsApp naye angitshela ukuthi okay nale athi nanoma ungangibophisa bozongibopha lekusalayo ngizophuma, nanoma ungazana amaphoyisa ngeke ngibabonise ukuthi okay lezi zikuphi, ngeke uzithole. And nale mali yathi ungikolota yona ungasanginiki. Hello le kae? Ke nna Seso ba mpostileng ko Thembisa News ke bone ka Jeannie le Steve Maiden hore ke nna. Okay, so e be ke kgopela ho tlhalosa story sa ka. Ke nna mosadi wa gagwe, nna le yena a ra kopana Thembisa re tswa magaeng ka moka. Okay, nna e be ke ile gae, ge ke ile gae so motho wa ka ke motho a šomišang di-dating app, ba re go na le bo Evermatch, ke di bone ka ena ko founung gage. So nna a ke gane furniture ke tšere, and o ba ke tšere furniture ke mo khupane le mosadi ka ntlong, and ke na le proof, ke na le di-pic as le nna like ba sa mpostang ka sa kgone gore ke poste gore ke mo khumane le ngwanyana mo bjang ka ntlong. And after ke mo khumane le mosadi ka ntlong, o ile a kgopela tshwarelo, mara ka re okay ke tla o tshwarela. So ka mmotša ka re tshwarelo e sepela le action. If o kgopela tshwarelo ke tla bona ka modiro ya gore o kgopela tshwarelo. Okay, motho wa ka a gwa fela le beke, then o ile a nšia le 40 ranta, o nšile le 50 ranta ka re ke nyaka go reka ditamati, a nšia le 50 ranta a zanga a mpotša gore ke šie change. Okay, nna ka šomiša tšhelete ka moka. So e ke šomiša tšhelete ka moka, nna ke tseba motho a ne le tšhelete. So ga a boa mošomong o fitlhe late ka bo 9, ke motho a fitlhang ntlong ka bo 6:30. So ka mmotšiša ka re e be o sa ile ko yena na? A re ko nna re ke sa tlo o tlhopegiša go sa le forogo. Ka re okay ga ona bothata. Then forogo a nyaka tšhelete ya ge ka Vroegvai, a re ebile ko kry-e o tswile mo ntlong yaka, ko kry-e o tsamaile mo roomong yaka. Okay, nna ke gane community as le lena le le basadi le ka sa no tšea story sa motho a dirileng diphošo, or a ke re mang le mang a nkahlole. Okay, nna ke dirile so, ke no tšea furniture ka re ke yo thoma gaka cause motho a šetše a kwileng dilo tša ka ntle nka se sa mo kgona. Okay, after mo o ile a mfounela a re yena o kgopela tshwarelo. Okay, a re o kgopela tshwarelo ka re okay case o e botšeng ge o phumotše case na? Ha nyaka o phumula case mara o nyaka gore nna ke boe ko jarateng. Ke boe kae? Ko jarateng e ba ntibeletšeng gore nna ke nna Setlela. Mmotšišeng gore ke banyana ba ka ba kae ba ileng le bona ka jarateng na? So enye into Brian, like abangani bakhe bayazi la ahlala khona, abangani bakhe. And mina ungitshela ukuthi okay mina akafuni ukuyazi la ahlala khona ngoba usabela ukuthi okay mina ngizoza namaphoyisa. Ile nto yathi ungitshele yona. Okay, but motho nna like ke kopane le ena ka 2020. This year be re dira 7 years. Go nyalana a re nyalana go no ba motho nna le ena ne re phedišana. Re na le ngwana o i-1, ngwana rena this year o 4 years. Nna le yena a ra kopana Thembisa, re kopane mo re tswang ona. But mina ukuhlalisana naye beku right, waqala ukungitshintshela makasaqala ukusebenza, waqala lapho besihlala eBoni. Masihlala eBoni but mina ngahamba mangekhaya ngafonela umastandi waletha 2 yamantombazana. Makalethi 2 yamantombazana okusho ukuthi bekuwusesi nomntwana wakhe yena bekajola nomntwana omuyi-1 laphaya. Bese wafika
balala, and then umasteni wabaxosha wabahambisa. So the following week mina mangamfonela vele ngabona ukuthi umuntu lo vele ajela ngoFacebook, nginako konke, nganiforwardela umuntu ajela ngeFacebook. Okay, after like bamukrayile ko jarateng azange a stopa, a tla le ngwanyana o berekela Midrand, ngwanyana o lobisha moriri ke le Zimbabwe, a tla le yena. Okay, still ka motshwarela, like mara le ge ke mo tshwaretse last year a ba a repeata futhi ke ile gae. Ge ke ile gae a tlisha ngwanyana ka jarateng, ga a tlisha ngwanyana ke mo thola re o mo founela o tima difounu or wa o roga, like gore o kwate o ska mo founela. Okay, a ka ba le taba le tsona tseo. Okay, ke no re ke no bona gore motho o tla fela kae, and before ke tšea diphahlo a ka thoma ka tšea diphahlo, ke thomile ka bitša makomiti gore ba nsolvele yena. After ke bitsitše makomiti ka bona gore motho ha nyaka go change-a, a nyaka go dirang, ke motho a phelang ka dikoloto. Nna tšhelete a nkolotang yona o nkolota 2.8, a nkolota 1.5, a nkolota 1.5, mara a ka zanga ka re okay nna ka tala gore ke tla tsamaya ke mo publisher ke dirang. A ka zanga ntho eo ka e dira. Ke no re okay, if yena a re o kgopela tshwarelo le last ka Saturday e be ke bolela le yena, nka forwarda di-recording ga re o kgopela tshwarelo. Okay, o rile o kgopela tshwarelo ko nna, ka re if o kgopela tshwarelo o dropile case na. Ke be ke kgopela botša gore if motho a kgopela tshwarelo a thome a dropa case and then a bua ko wena na. Ukungithola ngimjolela angiyazi ungitholile ne and kuze angithole usuke from eBushbuckridge angangitshelanga ukuthi okay uyabuya la, yabo ubuye kuyi-Friday 24 zaka-April, bekuyi-Friday. Yabona mina ungibuzile ukuthi okay imali yathi ngibuye uzongifakela nini, ngathi kuye athi ngikhona ukumaneja izinto zami, ngibhadala amasikoloto yami, ngibone ukuthi okay eGawula ngizomaneja yokufika kuphi na. Kanti yena uyayazi ukuthi okay usendleleni, afika lapha, afika yenzani, ashaya umntwana wabantu, ngambamba ukuthi lo mntwana ayenzeni, aphume eromini. Kolokho ngixolisile ngithi okay ngicela ungixolele, bekuyi-mistake. And if wena bathi awuzanga bathi ungitshelile ukuthi okay this Friday uyabuya, bengeke lezi zinto ungithole nginemuntu. Semina ngimangele Tuesday athathe izinto zami phandle komvumo wami, phela kusho ukuthi ungitshontshe. That's why mina ngize kunina ukuthi okay ngizokhona kwenzani, thola isizo. Mina ukuthi mina naye ningasihlanganisa, mina anginayo inkinga, but lesalayo ngifune izinto zami ngoba lezi zinto ngisasikoloda each and every month. Bathatha imali from ku-account yami ngoba manje angazi ukuthi okay uhlala kuphi, and into yathi okay izomvelela ifamily yakhe izoblame mina ngoba lo muntu usuke eBush azala ethembisa kimi. If bathi okay uphume ngebheke yakhe, bengeke ngibe ne-stress, bengizomfonela ngimbuze ukuthi ukuphi yena, angitshela la into yathi uzongitshela yona. Ngoba manje angidli lutho, if ngishayise esipanini endlini akunokudla, angazi ukuthi ngizopheka ngani, anginento ngilala phansi espontshini. So ucabanga ukuthi okay umuntu onjani lo, umuntu onjani. Angithi yena bekumele aziveze athi okay ngicela ukuthi sinihlalise nina nihlalise phansi sikhulume le ndaba. So yena angafuni. Nomama yakhe izolo ngikhulume naye athi okay uzomfonela ukuthi anginike izinto zami. Tsewa tša gore ke tšere diaparo o bolela maaka, nna abuti ke tšere furniture,
and then re ke tšea furniture cause ke ena a nkubileng a ke a dikoba o rile ke tšo ke tsamaye and nna Thembisa a ke na lešaga ke tsebile Thembisa ka ena gore e ba ga re ke itle Thembisa ke motho a tlo tlang a tlo ntlaiša e be ke sa tsebe. That's why nna ke ile ka nka furniture ka re okay ka baka la re ke a bona gore motho ha sana kgatlhego mo go nna ka nka furniture ka tsamaya ke ntho ke ileng ka e dira ntho ya diaparo o bolela maaka and ke mošile ke no tšea mpeto ka tšea fridge fela ba re keng radio ke mošile le yona then le dikgapete le mapai a mangwe ke mošietše cause ke yena a rileng nna ke tsamaye. Kumanje Brian ungiblokile ku WhatsApp ukuthi ngingakhoni ukuthi ngikhulume naye. Ungiblokile ku WhatsApp. So ngizozwa ngani ukuthi nina ninceda kanjani ukuthi ngize ngithole izinto zami. Ngicela mfowethu, ngicela ningisize. Ngoba lo muntu angazi ukuthi nanoma if ngithi ngiyamdinga la ewini ngeke ngimthole and yena unokungibona ngoba Friday angifonela too much ngingayazi ukuthi okay ufunani kimi. So ngizozwa ngani ukuthi mina niphendula nithi Tšhelete e nka mo kadima yona ke mo kadimile yona a re ena o na le dikoloto like ke motho vele ke no re ke boa gae ka kry-a lobe o dikolotong too much like o ra re bannyana ba ge ba bitša ka tšhelete nna mara like ke mo kadima tšhelete ke tsebile gore okay vele January o tlogile seemo se se right ka mo kadima yona tšhelete ewe. So dilo tše a di dirang di wrong cause le no ke na le di-recording tša gare yena o kgopela tshwarelo le ge ke bolela le bo malome wa ge. So a ke tsebe gore yena ntho ye a e planileng ke eng le ge nka le romela WhatsApp e be ke bolela le yena WhatsApp. So ntho yena e mokwatišang ke gore o mfostela gore ke boe mo jareteng ye a ndiretseng ditšhila ko yona aowa even le community if insola a ke tse gore ba tla ba nsola kae cause nna motho o ndiretse ditšhila le ka ema komiting ya ko ke zone 8 ba ka le tlhalosetša cause ke ile ke ba kgopetse mabaka a mangata a zanga motho wa ka a fetša a tšintša a zanga a di šupetša gore o kgopela tshwarelo okay o boletše le family yaka ya mmotša gore okay wena if o bontšha nkare o kgopela tshwarelo roma batho ba tle kgopela tshwarelo ge gore wena wa bontšha o nyaka gore ngwana rena a bue mo nang gona a zanga tabeo a e phethagetše and ebile ke na le di-recording tša ge ke bolele le yena ke moditše ka re okay if wena o kgopela tshwarelo nna ke gane tshwarelo ke tla e amogela mara ke kgopela o die bjang o kgopele ko familing yaka cause zampore wena o ntšhetše ka gare ga tronko ke le mmangwanage e be ke kgopela gore if motho wa o rata a ka bulela mmangwanage case na wa bonala gore motho o movile on nna ke gane a move on a ya ga bona bannyana bawe ba o rekiša mmele ga nkobane a ke tshwane le bona a ke tlhape ka ditlhare a ke dire selo so ke re a tsamaye ka peace a ntlogele ka peace. Yake muzwa kwethu nawe-ke uyayizwela ukuthi-ke udaba lwabo lushube kanjani kodwa-ke lo wesilisa uthi ucela nje okungokwakhe kubuye kuze ngakuye. Owesifazane uthi-ke naye indlela ayethathe yoqala ngayo impilo le. Asazi-ke kuthini ukuphawula kwakho uthini wena mangabe-ke isimo sinje ukhumbula ukuthi la endaweni yaseThembisa igameke eyifuzelesi noma-ke izehle eyifuzelesi zokuthi uma ngabe kade abantu bethandana benobudlelwano uma sekuhamba kucisha ubudlelwane bungasahambi kahle owesifazane uyaya ashachithe nempahla yasendlini osilesi uthi ebuya nje emsebenzini afike ku-empty aqali-ke ukwenzeka lokho. Kuthini ukuphawula kwakho ucabanga ukuthi mhlawumbe lo wesifazane wenze kahle noma ukholwa ukuthi lona wesilisa uxhaphazeke kakhulu? Sizozwa ngawe-ke kodwa-ke nathi siyithembisa online sisenhlelweni zokuthi-ke sigcine sikwazile ukuthi bahlanganise ndawonye bekhulume la bese-ke mhlawumbe sithola-ke neyana iphawule nayo sitshele ukuthi-ke ubudlelwane mase bumuncu kanje i-way forward ingahamba kanjani. Siyabonga-ke kakhulu igama lami ngingumfanelo uPhenyi Bheshu ngingwakwadzanibe isibongo uhlelo Siphenye iBheshu. Sibonge kakhulu kubanele uBrazo Sondlo okuyena-ke oyaye-ke asihlanganisele yaphinde-ke futhi-ke nemidwebo le ayibambayo ake siliguqise lapha lolu hlelo okwamanje.